nanone inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda imaze kutugeraho muri Kivu y'Amajyepfo. Rwongeye kwambikana, Kivu y'Amajyepfo rwongeye kwambikana indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zitagira abapilote, zongeye kurasa ku buryo bukomeye cyane, zongeye kurasa mu buryo buhambaye. Ariko mbere na mbere reka mbanze mbifurize ibihe byiza, kandi reka mbifurize kugubwa neza inshuti zacu n'abakunzi bacu mukomeje kubana natwe aho mudukurikiye ndetse naho mutwumva muherereye hose hirya no hino ku isi mu bigo bitandukanye. Tugarutse mu mwanya w'amakuru, ariko ni amakuru udakwiye gucikwa, dukomeje kuzana ukuri kose tukagushyira ahagaragara, tukagushyira hanze. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe ariko wifuza kumenya byinshi kurushaho ndetse no gusobanukirwa ibikomeje kubera ku isi hose muri rusange, ariko by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari, turaza guhera by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ahari intambara y'inkundura. M23 irimo irabangira amaguru ingata ihunga. Hano hari ibimenyetso, ntago M23 iri gukura ingabo zayo mu bice kuko iri kubahiriza ibyo iri gusabwa. Ibi turaje tubigarukaho neza, icyatumye M23 ikura abasirikare bayo bice bitandukanye. Muri Kivu y'Amajyaruguru izi nyeshyamba zimaze gutanga byinshi ku buryo abantu batari kumva neza impamvu zo kuvana abasirikare muri biriya bice. Ibintu birajyana no kuba hari amakuru akomeje kugenda atangazwa yo kwivugana abayobozi ba M23 bikagirwa ibanga. Leta ya Kinshasa yo kuri ubu ngubu nta kintu iri gutangaza, niyo mpamvu bikomeje guteza urujijo. Ntabwo iri gutangaza ngo umuyobozi w'inguyu ntabwo akiriho, twamaze kumwivugana. Ntabwo izi nyeshyamba ziri gusimbuza abamaze kugwa ku rugamba, ariko by'umwihariko tugiye kureba ibiri gutangazwa kuri General Sultani Makenga. Kuri ubu ngubu benshi ntabwo bari kumva impamvu M23 iri gukura ingabo zayo mu bice byinshi ifite ubuyobozi. Niba koko abayobozi ba M23 bagihari cyangwa se niba batagihari akaba ari ugutsindwa. Turaza kureba muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo zavuye muri teritwari ya Rubero n'izavuye muri teritwari ya Walikale aho zerekeje. Noneho M23 amakuru akomeje kugaragaza ko harimo icyo bita umwiryane. Ubu ni ukuvuga ngo ntabwo bo ubwabo bari kumvikana, ariko birinze kujya gute kubishyira public. Ari nayo mpamvu yo gutsindwa urugamba muri Kivu y'Amajyaruguru. Nuvuga ngo hariho ukutumvira abayoboye urugamba. Ibyo byaje guteza ikibazo gikomeye cyane, bigatuma bamwe banigumura. Bamwe mu barwanyi ba M23 makuru avuga yuko bari kwigumura. Noneho umujyi wa Goma, ubuyobozi bw'umujyi wa Goma burafunzwe. Umuyobozi wa Goma yamaze kujya gute gutabwa muri yombi, ndetse n'abandi bayobozi bo muri Kivu y'Amajyepfo. Kubera iki? Gutsindwa urugamba. Muri Kivu y'Amajyepfo nicyo kintu bari kuzira, ariko umujyi wa Goma we umuyobozi yamaze gufungwa. Kubera iki? Gutangaza ibirebana n'urugamba atabifitiye ubushobozi, atabifitiye uburenganzira. Muzarebe ibyo umuyobozi w'umujyi wa Goma yatangaje byatumye afungirwa muri Rumangabo, nk'uko amakuru twaje kugera tuyamenya, bitandukanye n'ibyo umuvugizi wa M23 yaje gutangaza mu rwego rwa politike, kuko mu rwego rw'igisirikare we yamaze kuva mu mwuka, yamaze gupfa. Leta Colonel Ruringoma kuri ubu ngubu utarigeze asimbuka. Amakuru akomeje kuvuga ariko rero ubu ni uvuga ngo umuyobozi w'umujyi wa Goma yamaze gufungirwa hehe? I Rumangabo. Noneho ibyo yatangaje byaje bivuguruzwa n'umuyobozi cyangwa se n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike.
iki ni ikindi kintu abantu batigeze bamenya. None muri Kivu Amajyepfo rero hari ikintu bita inkundura. Inkundura hahande abasirikare bari guta ibikoresho zabo bagahunga. M23 irimo iratsindwa urugamba ku buryo abakunzi bayo cyangwa se abakomeje gukurikiranira hafi ibiri kuba ku rugamba bakomeje kwibaza niba koko izi nyeshyamba zitamaze kuva muri biriya bice zigamije kujya he muri Bunagana. Ingabo z'igisirikare cya Kongo, ingabo z'u Burundi nabo bafatanyije barimo barayisubiza nta gushidikanya. Wenda reka duhere muri Kivu Amajyepfo muri teritwari ya Minembwe ahari guturuka inkuru y'akababaro, ahari guturuka inkuru z'agahinda gusa. Nubago nta nkuru zishimishije ziri kuva muri Kivu Amajyepfo. Ubu no kuvuga ngo muri Uvira na gahinda no mubabaro. Kubera iki? Uvira irimo ubwicanyi bukomeye cyane. Ubu bwicanyi ingabo za leta zirimo zirabushinza M23. Nyuma yuko abaturage bishimiye ko M23 ivuye mu bice yaririmo, bakavuga bati nta ntambara tuzongera kubona, ntabwo tuzongera kumva intambara cyangwa se ibitero, amasasu hari araravuga ijoro ryose amanywa. M23 ikomeje kwibasirwa, irimo iribasirwa kubera yuko bashaka kwisubiza ibice byose aba barwanyi bari barimo. Nuvuga ngo ingabo za leta zamaze guhabwa misiyo, kandi noneho birana kuri ubu ngubu biragoye kwemeza ko M23 ishobora gukomeza urugamba cyangwa se imirwano mu gihe dukomeje kubona imbaraga nyinshi za leta ziri kuyibana cyangwa se ziri kubahagarika. Ubu nta kindi kintu gikomeje kuvugwa, ni ugutsindwa kwa M23, ahubwo iratsindwa ifite ubuyobozi. Ikintu gikoze mu M23 ni amagambo cyangwa se n'ibyagiye bitangazwa n'abayobozi bayoboye izi nyeshyamba, cyane imbwirwaruhame. Nta gihe M23 yigeze ivuga ko mu byo bari barwanira guhagarika intambara, ariko noneho bakajya mu biganiro, uburyo bwa diplomasi bukaba bwatanga umusaruro. Icyo gihe ntacyo ntabwo twigeze tubona ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zigaragaza ko abarwanyi ba M23 bari gusaba ko habaho ibiganiro bishobora gukemura amakimbirane ari hagati y'ibihugu impande zombi. Noneho Kinshasa yo yabashije kugaragaza ko ibyo bifuza atari intambara, ahubwo bifuza ko ibiganiro bikemura ibibazo byose biri hariya. Ariko M23 ikimara gufata umujyi wa Goma, ikimara gufata umujyi wa Bukavu, bahise bagaragaza ko nta kindi kintu kiri hariya uretse kurwana bakagera Kinshasa. Nubanga izi nyeshyamba zo zagaragaje ko imbaraga za gisirikare arizo zizakomeza kwifashishwa mpaka bageze ku gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Faci. Kandi nakunze kubabwira ngo iyi mbaraga M23 yakoresha zose, imbaraga M23 yakoresha zose uko zaba zingana zose, biragoye kuba bagira Kinshasa. Kuko Perezida Kisekedi nawe uko akomeje kumva imbaraga aba barwanyi bakomeje gukoresha, nawe ni karushaho kubaka ingufu z'igisirikare, agura ibikoresho nk'igihugu. Ubu ni ngo njye nkunze kubabwira ngo uko M23 irwana ishaka intsinzi,
ni nako leta ya Kinshasa nayo irwana ishaka intsinzi, kuko ibi bibazo bagiye bagaragaza ko hari uburyo byakemuka ariko hatabayeho iki, hatabayeho gukoresha ingufu za gisirikare gusa. Nuba ngo hagiye habaho kugaragaza ko hari uburyo bundi bwakoreshwa hatabayeho imbaraga za gisirikare gusa, ariko izi nyeshyamba zo zakomeje gutsimbarara ku gukoresha imbaraga za gisirikare. Guhera mu gitondo cya kare humvikanye inkuru y'akababaro muri Kivu Amajyepfo, cyane ko bimaze iminsi mu misozi miremire ya Minembwe, aho bita za Mikenke, Rwitsa-Nkuku, Rurambo, Rugezi, aho hose twagiye twumva inkuru zibabaje, twagiye twumva inkuru z'agahinda. Noneho mu 23 ku mugaragaro irimo irakura ingabo zayo mu bice bimwe ikazerekeza mu bindi bice byo mu mijyi, naho badafite icyo twakita ubushobozi bwo kuharinda. Niba mu 23 iri gukura ingabo zayo mu bice twakita ko ari ibingenzi, bari kubajyana hehe? Nuba ngo umujyi wa Goma wo rwose ubu ngubu uri mu maboko y'ingabo za leta. Umujyi wa Goma ntago nuba ngo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma biri muri gahunda yihutirwa, kandi bitagizwe mu ruhare na 23. Kandi gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kigatangira gukora, nuba ngo bingana no kuba uyu mujyi wa Goma zamaze kuvamo. Ibyago byinshi cyane kuri MLDP twirwaneho, kuko bara twirwaneho kudatsinda kwa 23 ni ingaruka mbi cyane. Noneho abaturage batangiye kubara yuko gutsindira intambara cyangwa se urugamba bidagikunze ku ruhande rwa 23 ndetse na MLDP, batangira kwivana kuri 23 ndetse banagaragaza ko ibibazo byose bagize byo gutakaza abasirikare na n'ubwo bagikomeje gutakaza abasirikare. Ibitero by'indege z'intambara zitagira abapilote zikomeje kubasukaho umuriro, inka zabo zikaraswa, nabo ubwabo bakaraswa. Nuba ngo ubu burakari buri kwifashishwa nubwo ingabo z'igisirikare cya leta, kandi drone zo zikomeje kujya gute kubikora. Kwiyunga kwa 23 na twirwaneho nicyo nuba ngo nibyo byago bikomeye cyane twirwaneho yagize. Ni mpamvu yagaragaje ko kuva habaho kwiyunga kwa 23 n'ingabo za leta ndetse na MLDP, nibwo batangiye kugabwaho ibitero biremereye cyane. Bavuga ko batangiye kugabwaho ibitero bya drone kuva aho 23 yihurije na MLDP twirwaneho. Ibi rero ntabwo byigeze bigaragaza ko hari icyo bishobora kugabanya kubirebana n'ibitero ingabo za leta zigaba kuri 23, ahubwo byariyongereye, byikubye inshuro nyinshi, byariyongereye byikubye inshuro nyinshi. Mbere yuko tugaruka ku yandi makuru, ubu no kuvuga ngo duhere kuri Minembwe. Zirimo zirarasa zabamaze. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu Amajyepfo, ubu ngo baragaragaza ko guhera ku munsi w'ejo tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2026, mu mirwano yabaye mu bice byinshi bya Minembwe ku mugoroba, noneho hongeye kumvikana ibikorwa by'intambara byibasiye abaturage, byibasiye ibirindiro bya 23 hifashishijwe drone zo ziri kujya gute, nizo ziri kurasa. Aya makuru avuga yuko izi drone ari iz'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho zagabye bino bitero zifatanyije n'ingabo z'u Burundi
n'abazarendo ba FDLR bo baciye ku butaka, abandi baza mu kirere. Ngira ngo twababwiye amashusho yagaragaye muri teritwari ya Walikale kuva mu Njenje na Peti, uburyo abaturage babyishimiye. M23 impamvu ishinjwa ibi bikorwa byose nuko ingabo za leta zikurikira M23 zikajya kubarasa, ariko kubera ko nabo baba bari mu giturage bigatuma abaturage bahitanwa n'ibi bitero, bagahunga inzara, ubukene, umutekano muke bikivanga ku baturage. Niyo mpamvu leta ya Kinshasa yarakaye. Mwibuke neza nyuma yo kurasa mu mujyi wa Goma igitero cyahitanye Madame Karine, uyu nguyu n'Umufaransa-kazi, M23 yafataga nk'umugambanyi, nk'intasi itanga amakuru, akaza kwicwa. Byageretswe kuri M23 bivuga ko ariyo yabikoze, bivuga yuko yihorera ku bwicanyi ingabo za leta zakoze, zivugana leta nakoneye Uwingoma ndetse n'abandi. Bivuga ko aba bose bagiye bagambanirwa cyangwa se bagatangwaho amakuru na MONUSCO, abakozi ba MONUSCO, kuko ari bo baba bazi neza ibyo M23 irimo n'ibyo iri gutegura. Noneho amakuru avuga neza ko aba bafatanyabikorwa b'ingabo za leta barimo FDLR wazalendo, amakuru avuga yuko imibanire y'aba basirikare ikomeje kugenda yiyongera. Raporo z'ibanze z'umutekano zikomeje kugaragaza ko ku cyumweru cyane mu mpera z'iki cyumweru gishize ibitero ngo byatangiye mu masaha ya kare, byahitanye abaturage, bahitana amatungo. Ibi bitero byahitanye inka, none ibintu bitero byanahitanye abantu bapfuye, ariko hatigeze hamenyekana umubare wabo. Umubare wabo ntabwo wigeze umenyekana. Noneho amakuru akomeza avuga yuko habaye igihombo gikomeye cyane. Uretse kandi kino gihombo cy'amatungo, abaturage batakaje ubuzima nubwo umubare wabo utarigera umenyekana. Aya masasu yatewe na drone yasenye amazu y'abaturage mu bice bitandukanye bya Minembwe, aho bita muri Gitavi hararashwe, aho bita muri Gakenge hararashwe, aho bita muri Kalongi n'agace bita Kalongi n'agace bita Kalungi, Kalongi n'agace bita Kalingi, agace bita Bidego, Mikenke no mu mujyi wa Minembwe rwagati, cyane cyane hazwi nko kwa Madego. Ibi ni ibyatumye benshi basigara iheruheru, batagira aho bikwi no gukinga umusaya. Nuvuga ngo iyi ntambara yasenye amazu, ikindi yangiza byinshi ku mitungo y'abaturage, nabo ubwabo barahunga. Ibi nibyo M23 yahakanaga ko mu bice bagenzura ngo bafite umutekano usesuye, nta muturage n'umwe ngo ufite ikibazo. Ariko raporo z'impuguke za Loni zikaza zibivuguruza. Ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC uburakari zifite, ubu none uvuga ngo ahitwa ko hari abarwanyi ba M23, ariko no kuvuga ngo hari umuyobozi. Buriya hari ikintu abantu benshi batazi, ibi bitero by'indege z'intambara za FARDC biza biri on target, kuko biza yaba ijoro yaba no kumanywa. Mu gihe cyose habaye ko M23 iri buhure, bari buganire ku buryo bagiye gutangiza urugamba cyangwa se bagiye kuva mu bice. Ahangaha niho ingabo za leta zibatungurira, ahangaha niho drone zibatungurira.
noneho kuri ubu ngubu abaturage batuye muri biriya bice babwiye ibitangazamakuru ko ku cyumweru ikibazo cyari hagati y'ibitero byaturukaga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi byahitanye umubare w'abasirikare ndetse n'abasivili hariya. Agace bita Rundu, agace bita muri Rundu kagaragayemo icyo bita intambara ikomeye cyane. Gusa nta byinshi bigeze bitangazwa ku bitero byabaye hariya, ariko byasenye amazu, abantu barahunga ndetse baranahungabana. Noneho kano karere ka Minembwe kamaze imyaka myinshi karangwa n'umutekano muke, ahanini cyane bitewe n'imvururu zishingiye cyane ku mitwe yitwaje intwaro itandukanye. Hari amakimbirane cyane cyane y'amoko ndetse n'inyungu za politike n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi ni intambara ikomeje kuba ndende cyane, irimo uruhare rw'imitwe myinshi, irimo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo zifatanya n'igihugu cya Kongo. Mu minsi yashize rero leta ya Kinshasa yongeye gushinja u Rwanda, ivuga yuko mu 2023 atari umutwe w'abanyekongo mu kanama gashinzwemo n'umutekano ku isi Loni. Uhagarariye u Rwanda n'uhagarariye Kongo barahanganye, mu gihe u Rwanda rushinza Kongo kuba rucumbikiye inyeshyamba n'umutwe wa FDLR, bavuga bati izi nyeshyamba nizo ziteje ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari. No mu masezerano ya Washington, FDLR yaragarutse mu rwego rwo kwitsinda cyangwa se kwitsinsura, bikozwe na leta ya Kinshasa kugira ngo u Rwanda rukure ingamba z'ubwirinzi ku mupaka. Ariko Amerika mwabonye itangazo yasohoye mu minsi yashize, yaravuze ngo u Rwanda rugomba gukora ingamba z'ubwirinzi, rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo by'ako kanya, kandi mu 2023 igomba gusubira inyuma, igomba kuva mu bice byose irimo. Noneho ngira ngo ari nacyo cyatumye bavana abasirikare hehe muri teritwari ya Rubero, bavana abasirikare muri teritwari ya Walikale. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yaje gutangaza, ubwo tugeze ku cyatumye umuyobozi w'umujyi wa Goma afungwa agafungirwa i Rumangabo. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yaje gutangaza ko kuvana ingabo mu bice 23 irimo cyangwa se yaririmo ngo bitavuze gutsindwa. Bavuga ko ari strategy y'urugamba cyashya bari kuzana kugira ngo bashe kujya gute guhangana neza. Noneho akimara gutangaza ibi, umuvugizi wa 23 nawe yaje atangaza ibindi. We yaje hakana ko ingabo za 23 zitari kuva muri bya bice, kandi ku mugaragaro ni ibintu bigaragara ko aba barwanyi bari gukura ingabo zabo mu bice bigiye bitandukanye. Ibi rero byaje gutuma umuyobozi w'umujyi wa Goma afungwa kuko atari umuvugizi wa 23, kandi byatangaje akemera gutsindwa. Ibi bisa n'ibyabaye mu minsi yashize, aho umuyobozi w'umuzalendo mu nteko nshingamategeko yaje gutangaza ko cyangwa se akemera ko bagabye ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, ari nabyo byahitanye uyu mudamu cyangwa se uyu mama, uyu mugore w'umufaransa witwaga Karine, nawe akaza kujya gute, akaza kwirukanwa byihuse. Bisa nabyo kuko 23 yazanye itangazo rihakana ko bari gukura ingabo hehe mu bice kubera gutsindwa. Bavuga bati ntabwo turi gukura mu bice, kandi biri kugaragara. Abasirikare bakomeje kuyabangira ingata mu bitero dukomeje kubona by'indege z'intambara. Aba barwanyi bakomeje guhunga ku buryo bugaragara, bakomeje guhunga ku buryo bweruye. Bivuga ngo nta kwihishira, byanze bikunze birimo biragenda bigaragara. Noneho kwinjiza igikoresho cya drone muri iyi ntambara, ibi ngo biragaragaza impinduka
mu buryo bw'intambara, aho rwose ngo hiyongera ikoranabuhanga rishobora gutuma ibitero bigera kure, ariko rikaba ngo rishobora no guteza ingaruka zikomeye cyane ku basivili iyo ridakoreshejwe neza cyangwa rikabura amakuru ahagije ku ntego. Ni ukuvuga ngo hano icyo bari kuvuga, barimo baravuga yuko M23 ntabwo ifite tekinoloji irenze iya leta. Ibi nibyo nkunze kubabwira. Igihe cyose ingabo za leta zigikomeje gukoresha drone, aba barwanyi ba FCM23 n'abatwirwaneho bazahura n'ingaruka, bazahura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko ntabwo bafite ubushobozi bwo gusubiza leta. Leta irazana intwaro ziremereye ikabarasa, bo nta ntwaro ziremereye bafite ngo birwaneho. Gutsindira urugamba ahanini cyane gukomeje guturuka kuri tekinoloji, kuko izi nyeshyamba uretse abasirikare zavanye muri Canso, nabo zavanye muri Rumangabo, nta bandi basirikare bafite ngo barwanira mu mazi, nta bandi basirikare bafite ngo barwanira mu kirere. Ibitero by'indege za drone bagerageje kwerekeza Kisangani byahise biraswa. Nuvuga ngo indege bohereje Kisangani, Abafaransa bahise bazagarika ko bahise bazirasa, bahise bazirasira mu kirere. Uyu mutwe wagiye ugaragaza kenshi ko witeguye guhangana n'ingabo za leta, ndetse bakaravuga bati ubu ngubu gahunda no tugiye gukora ni ugukuraho ubuyobozi. Tuzabikora mu gihe ingabo za leta ziri kudushozaho intambara, tugahagarika ibitero bari kudushozaho. Mwibuke neza ko Colonel Nanga ubu ngubu utakigaragara, amaze iminsi mu myaka yashize, ngo mu mwaka w'2025 n'umunagiro z'umwaka, yizezaga abaturage ibitangaza, avuga ati indege za drone turaze tuzimarire hasi. Kinshasa igiye kwicuza, ubuyobozi bwa M23 bugiye kwaguka, ariko icyizere cyamaze kuyoyoka, icyizere cyo cya balkanization cyangwa se cyo gukomeza kugenzura bino bice ntacyo rwose cyavuyeho, cyarasenyutse. Kuko nujya kureba urasanga mu gihe M23 iri kugaragaza ko izakomeza ibikorwa byayo bya gisirikare, abaturage benshi ntabwo bashyigikiye. Abari mu bice z'inyeshyamba zirimo ntabwo ari bose bashyigikiye. Ubu ni ukuvuga ngo bakomeje kugaragaza ko bategereje ko leta ya Kinshasa iza kubabohora, ariko ntabwo babivuga. Ubundi amategeko izi nyeshyamba zahise zishyira ku baturage niyo yatumye abaturage bashobora no kuba banayigambanira. Nuvuga ngo hari bimwe mu by'izi nyeshyamba zihutiye gukora zitandukanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa direct ako kanya. Nk'ubu ngubu tuvuge mu mujyi wa Goma, abaturage bagaragaza ko hari ibyahindutse byinshi, yaba mu bucuruzi n'ishoramari. Bakagaragaza ko bari gusoreshwa imisoro myinshi, bitandukanye nuko bagiye babaho cyangwa se n'uburyo bagiye bakora business zabo. Ku kigeranye n'amategeko ubutaka, uyu mutwe wazanye systeme itandukanye n'iyari isanzwe ihari, bituma abaturage bajya gute bashobora kuba baba abanzi b'izi nyeshyamba. Kuko nujya kureba urasanga harimo icyo bita ubugambanyi bukomeye cyane ku baturage. Ingabo gufata icyo bakita kudeployinga abasirikare kujya mu bikorwa by'igisirikare, yaba Kivu y'Amajyepfo yaba Kivu y'Amajyaruguru, kireka kubatwara ku mbaraga. Urubyiruko rwarakaniye nyuma yo kumenya ibiri kubera kuba kuri bagenzi babo muri Kivu y'Amajyepfo,
ni ukugenda ukarwana wapfa ukagwayo. Ubwo ni ukuvuga ngo kumenya yuko utakiriho nuko utazagaruka. Kandi naho wajya kureba ugasanga ingabo za leta zo uburyo zikavarinzwe na bino bitero by'indege z'intambara biri kurasa ibirindiro bya 23, ugasanga noneho mu barwanyi barakutse umutima, barahamutse. Mu minsi yashize hano twabonye FARDC yaje gucakira cyangwa se yaje gufata. Harawe yaje gucakira cyangwa se harabaje kwiripotinga. Ariko bagaragazaga yuko batewe agahinda, batewe ishavu n'ibyago bikomeje kubabaho. Noneho ibitero bikomeje gushyira abaturage mu kaga gakomeye cyane, bikambura ubuzima, imibereho yabo n'imitungo ndetse n'amatungo, bikaba bituma habaho icyo twakwita isoko y'imibereho mibi ku baturage. Abenshi bakomeje kujya gusaba kubaho ibiganiro byimbitse by'amahoro, hagakurikizwa iyubahirizwa ry'amahoro ndetse n'agahenge. Mu bihe byashize rero hagiye hagaragara imibare y'impunzi nyinshi. Impungenge ni nyinshi cyane ku hazaza h'abaturage muri Minembwe, cyane cyane mu gihe haba hagikomeje ibi bikorwa by'intambara. Ubu ni ukuvuga ngo muri Uvira hari ubwicanyi bukomeye cyane kandi bukomeje kwiyongera. Muri Uvira ni muri Sud Kivu harimo haraba ibitero bikomeye cyane, birimo biraterwa n'ikirero. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru mashya aturuka muri Kivu y'Amajyepfo barimo baragaragaza yuko ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera. Ubu bwicanyi kandi ngo buteje inkeke, nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, Société Civile muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu 4 barimo abagore ndetse n'abandi bajya kuri 3 bishwe ku cyumweru ku munsi w'ejo ahagana mu mpera zacyo, kuko amakuru akomeza avuga ko hari ubwicanyi mu gace bita Kiriba. Abangaba barashwe mu gace bita Kirubara, ahangana muri zone, mu gihe abandi biciwe mu gace bita Murongwe ku wa 5. Aba bose bivuga ko bishwe nabo mu mitwe ya Wazalendo. Ibi bose ngo byongera impungenge ku mutekano w'abaturage basanzwe bahanganye n'ingaruka z'intambara n'umutekano muke umaze igihe muri kariya karere. Urumva yuko rero ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi ndetse no kuzamba cyane. Intambara muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ikomeje kwiyongera, kandi noneho 23 ikomeje kugaragaza ko nta kintu na kimwe itakora kugira ngo ikomeze intambara, ariko ni ugushyira muri risike, ni ugushyira mu bibazo abaturage b'abasivili bari hehe, bari muri bice. Reka mbashimire, ahasiga amakuru yacu yo nakagaruka.